Makanya cara meminta itu kan juga penting. Berulang-ulang kita minta, jangan bosan. Iya, kung kagagat depan kung kanata, mak belikan kak sepeda, bajan mak belikan kak motor, mak belikan kak baju, es krim italing na mako. Tapi kung kanana, mak belikan kak sepeda, seminggu itu 5 kali, mak belikan kak sepeda, pasti teling. Makin namu tidi mako, seminggu itu tuh titilaw, pasti naling ito ngalataan. Itu lamanya, wa isa salah kaibadi anni fa inni kari ujibu dawatan da izadaan. Patapulos so na dyan talubay pa dong at makapo apa itu ka so kami si seba so sini nilapor kamalay ka malapor ko sini ni si kami si ya kumilodaw nyo ko salasay kali pa nilapor napay tiyata namakay ka to masa pajaloro milo sa pila masa pajangasara milo motor namumalay ka mapadiulo to nasa nalipa dyan nilapor na barubas siya naman naway gari makanya disuruh istiqomah. Itu kan kuncinya, Bapak. Sederhana sekali sebenarnya agama itu.